kai Jesus to kale kuro mwaka. Oishi Onyonka I banga bono iga korta makoso. Ko arati kirogo. Andero eta arati kirogo. Ono igo iga korta makoso sana. Igure bobe mwana Onyonka. Gikia batata ngimoko buna arati. Munyando kibubwate na arati. Sani bane bo sipiva siasa. That is why we are having this meeting. Balanza wongangire siminga bongo. Tuwete na Simba kwa chibesa. Oye chibesa. Kwa chirenyoma, chiyo tare michi aya. Chigari chia. Mabutanero kubekera. Keidata, mwana Onyonka. Andaro tengo amatukai okunywa marwa. Achi, kunyunde ije no mokatuliki makego. Kelisia. Mwana bonrango chagi tindete. Ya. Mwana bonrango tinana. Ozi wabikaigo. Tino mokatuliki akawaii ningo siba kawaii ni. Nafata namba nyete. Ono turateberere ebitina. Oimoka. Onyora bandari osongo. Amanyete. Abantana barogi. Oyo mina no marogi. Oyo iseningo. Obi, baka no marogi. Na baka de abego ngai no marogi. Ai Onyonka rakiri. Onyonka rakiri no kurusio mangana. Ono nanje. Mutako iyo marogi na mumurangiri gaiche. Antegite aroseningo. To gogwa. You be preoccupied with superstition and crazy things which don't add value. Kama ya konyora bagaka. Amantaba nene. Una nyago mito. Nyaga olia. Nyaga oyoga. Nyaga njugo jaga. Nyaga njua. Ala Getutu is the only senior person to work in the county government. Nobody else. Nyaga. Rinde Simba mala nyaga. Tiro Getutu. Hantu maite nduria kwa. Oyo no mugaka. Wata bamina baje. Abachukuru. Nyaga. Nduria sobi. Momurame na ya bantu baramurusi obugambi. That is my governor, none of your business. My private life, where I drink, who I drink with, who I socialize with, is none of your business. Kalio moto asoko ligotia. Aye deputy governor. Onyonka agoteba ngango ba impeach yale. Ko ba seri yale gojika. Ongwa ngore taroroko. Mabe impeach dimogenda ka. Mwana ila Getutu. Ni Onyonka anataka maziwa. Moerende. Viongozi wengine wanataka kuongoza watu kitutu chake wa. Boko mama bere. Lakini unajua kwa sababu mheshimiwa Onyonka alikuwa amezoea kutisha ungwae mara kwa mara. Aya, wacha. Akiwa maziwa. Amefikiria na wewe pia atakutisha. Umuite kwa maziwa, uendelee kukunywa maziwa. Watu wakuja wakiwa wanakunywa uji. Aya. Nataka nikuelekeze Your Excellency ya kwamba fanya kazi ukiwa na the same firmness. We are not going to bend and ask Onyonka to run government in Kisii County. Sasa anakuwa analia, anataka maziwa. Aye Dr. Munda. Omoishi Onyonka abateba nganye muri ko mwama berorio no mundu ragu. Awo ito mundu PK. Omoishi Onyonka ekweru siri moyo. Otate kokoro mundu. Tugambye bomboli bwange nango. Boli bwange nango. Kidada. Ene sabali twagete. Wanjira nayo amabo olitimo. Oyo ndabo olienguba. Oyo ndabo oliendagera. Ikirengabi. Abekirencho unse. Ogo chote ringancho wiki kubo olirone kemicha. Mejera bako yawe kabisa. Yasaye ngo. Wangwanire bobe oitengo. Obaso goite Simba. Ogo chote ringancho wiki kubo olirone kemicha. Yasaye ngo. Koro mondo pi. Aradiero wagurero aradiero. Omoishi Onyonka mazana bwate getegi ode. Barago goita pi. Watu ambao wamezoea kunywa maziwa. Ukijaribu kumbatia uji, agoitera. Na man. Ogo chote ringancho wiki kubo olirone kemicha. Yasaye ngo. Aradiero. Ati go iplore. Dr. Munda. Ingi boko bolia Getutu. Richard yako teba na kibagendi. Ngemwabutira Getutu bonsi pinga pale. Getutu te yole county bon. Akilia watu wamefutwa. Wacha alete mmoja. Yule amefutwa katika uongozi wake. One,
Onyonka, if you have one, bring him forward. Aya. Ndemo. Nyasaye mutiane Biblia gano tatande. Ndemo konyoro seli we. Konyoro ndemo seli we. Ngakera Simba ngomotebia. Twalieteira. Tugatebo Omonto yongo tubwate siale. Omuge tutwalenge nero lenge dipiti ungeli. Ochiro tujoini. Ndemo. Tunato konyete. Nonyale koleta chukura iberi. Umihari. Okay. Ngao Simba kosejara abagetutu. Abagetutu bali. Abagetutu abantu bane. Kabisa. Nakirite kura. Abanta baba keiko myemirongebere tarikira mugetutu okole Egasi Kisii County. Akiora agenda arikeyo chole chiminista ibere kunyali bali. Achikiamo kama moja. Kiamo kama. Ani basaja wale bali. Chiminista ibere kukiamo kama nai. Kiamo kama tata ne nyomba yo borai gorugare to manyetiba. Akiri ele goikera bono to gokumire ende sene Onyonka ano monto mbi anto gosigete chinkwana ja umbi okobanga ngakyo banga chinkwana biyale ndiko kwebanga takero none ngombe kwa yiririye me nitakero ganye mitinyi kianda omanya ko ngyago kama ndi abona agwa soka ne chindo koire ngombe liye me go maragoba mambi ay kwa ere tirene chindo to tereke to kanyita mabe ani basaja wale bali ani okoire ngombe liye me nandi ko edisa ringa ne chisale ko nyora oiko nyore ngombe tige nyore chinga kichiaye eike chinga kinywa mate onyama yo ngyago kama mabe turiko ge muisi Onyonka inchonte ringa kenenge yokonga Yenenge yo no moseneta ke Tabambwate ngengwa na watu akumiri sana gara ko sokyo moito isuko okobeke kiriri aso moto wasimigete igoro kurwe seedling okote kobeke kiriri onga ko igama ekiriri ekiketara jingiama ke chingaki turigere lingana ki amangana yamborongari osina inde ekonyale kana tiketomanyanga no mogetutu ogochoreta bweka mogetutu okogambera sa seneta go Kisii County nandonye kwa kugambira Kisii County ngyo tabekere mukutano ogo no ensa utimugirango mate okwane buno museneta liba kokwana kuyobeka mogetutu seino okwane buno mogetutu ase igobona gongo ikera tole nduchinga kitoko tebanga ndobugati seneta ya Kisii County asengenje seneta erone ya mogetutu igobona Kisii County abanyali bali ababasi abantu babo machoge ndo wanja na barabari seneta jabo Richard yako de bachikura rende te meso chumo getutu. Wobo kimana rali. Keita. Amani ajo Richard. Iche mangete chikura. Yete sole. Keita. Kaimo kakanda te bakura nchio mo mangete. Ono tawa te sa iche ngamu agakire nyumba. Mama imbara bese kwa bwate na radio ko yete. Arati da ko beraka. Pero ya yeye ngomo bikera mabuta. Obi. Ya kubeka na nje ngomo wolera bune. Obi. Ale ye babiti mo no mondo tabwate kende kende. Obi. Oyugaba no kukwana hiyo. Nale sana. Okamanyora ukwana. Ya wandu mo mwima kabwate no nukini. Obi. Ke Chiabagoire. Abamuga muire yo bana barusi disa tipi. Chiabagoire te chikale bogo ro chikolie bituma. Nale sana. Okamanyora ukwana. Ya wandu mo mwima kabwate no nukini. Obi. Bagusire batebetanga muyigotontindo. Muyigotontindo abagetutu bayigotina mona. Abagetutu bariwe ndagira barire pata batindire. Kocha. Keita. Omoshimiwa utakora kutindagire yo aba machoge. Suetongoge bari. Omujumbe. Alfa miruka. Nuwede abo kibagendi na javeti na bago te bigaba. Ago madevenga matuka aye bamo barrete. Omuruzi baro abisi. Igam ruko singiwa para Simba. Listen to this people they are saying. Aquí, okote chiro mongina. Nona ukumise chiro kuanja. Ke, nechize chiro. Osa gende chiro gore. Yobia ho yana nyomba. Esa wana babo. Kabisa. Bono igaka pana is the time for you to work for us. Mesha, they work after 5 years. Iyo tatu injo kitokore list of employees. O employee tie county ya Busongo. After bobasi because no go. Iso machore. Chagrang. Yanda bugira. Yanda nyambuko nchani. Getutu re abagetutu babindo. Walimbanya wale. Abagetutu. Bono de wana kuwa. Ash. Okay. Ngao Simba kosejara abagetutu. Abagetutu bali. Abagetutu bana abantu bane. Kabisa. Nakirite kura. Abanta baba keiko myemirongebere tarikira mugetutu okole Egasi Kisii County. Mugetutu rage. Orukarage iru. Oyigotire. Okobocha. Achdata. Muroli nai kwa beka mate. Sai tari kuya ku. Olio. Onyo migo no buirena. Richard. Agarati Richard tare koira. Richard tare koira kura. Akina sai tare koira ku. Omine ti. No muroli nai kwa beka mate. Akina sai tare koira ku. Richard. Obi. No buirena.
Omingo. Ukaberekaiga. Achi. Mato ya natwega. Euta. Yego bamboka. Euta. Yego bamboka. Karatika ine. Mundu naro jirega bwate point of order. Ayeta ngakio korokwa. Amarieta nego nkoro Thompson Osoro no monogerinde. Bwaba ese kiombe kerige korokuriga na human rights. Aiga Omonto Kisii. Ego igongote baiga. The former governor James Elvis Ongwae. Say to kwane what the musacha como sacha bull. My friend. Tata Keiri called in public office. Keida. Idense ngora bwana Ongwae. Asengenjo. Kirarenge governor ya Kisii County ebinta akoreto ebikori akareto ebire ebinge. Ongwae governor tokorega singia ga miaka 10. Including kutumia chibesa che public chabantu ba Kisii County kwagache gesima bwoye compound ya ime eyabegete ebisieri bitatu. Obwana bwasoira have taken over now. Oikamwaye pakari ese gesima kerikere naigo nona abantu bari barangegaria tibari gotumia macharia Bantu bari gutambuka bara rigwa mache oro bako kusibaso bakwa ni gabana banywa mache baso koni mache mwata dabekero muchi kwagache gesima bwoye compound ya ime eyabegete ebisieri bitatu. Oyo nongwa okwana ikaranza mwensi peak. Everybody sit down. So mambinata kere gokora interview akwenda gofesie panel area Parliamentary Service Commission. We are requesting a panel area ebori omonto oyo korokuongwae ebikori ebi akorete se county government ya Kisii kirarenge governor mune CEO mbita keire anyare golden public office. Obwana bwasoira have taken over now. Echo nechinsese ya James Gichana. Echo nechinsese.